Usisambu right. Right ku. Ngokuthi akwashisa amaphensi Sabelo. Awangisiboni mina isimoko sokwashingi. Awubona isimoko sokwasha amapeni? Ngiyaklina lana nje. Sinzwela ubhuti aze ahlezi azalana akuklinela ayenzani where else awumuphi something. So ngithanda ukwazi ukuthi yini le engaka omthathele yona ukuthi azosebenzela wena. Abakho abantwana bayenzani la endlini. Wayena every time kulama tavern wakho wonke mela hlezi akoropa hlezi aklina washa imoto ayenzani. But then at the end of the day awumuphi anything. Usabile uyasebenza isicashalala sala. Isicashalala. Yebo. Isicashalala sala. Angithi nyamfita. Okay, ngicela into eyi-one. Asambe simise emuntwini sobona. Angikudeleli. Ngimdala kuwe Phosha. I'm not disputing that, but then into oyenzayo ngiyithanda. Leyo nto ayifaka kuyena yacaba isizoyikhupha thina. Anyeke. Zamani lento nizama kodwa Usabelo uzobuya. Kanti umsebenzisela umuthi? Ukuthi ngimsebenzisela umuthi ora ngimsebenzisela umuthi awuzukungitshela lokho wena. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo banibiza Mr Nzokulight mshanami. Well guys, today benifuna ukusho nje bafethu ukuthi nani niyabona ukuthi kwenzakalani these days emhlabeni. Imichato is falling apart, kunama divorce amaningi, abantwana basa respect abazali, nje kuhlangahlangene iningi izinto ezenzakalayo. So please bengicela guys ukuthi let's pray for izwe lethu. Let's pray for umhlaba wethu ukuthi yonke lento eyenzakalayo njengamanje thina sidibane as a whole as umhlaba wonke. Mangabe le video yafinyelela kuwena ngiyacela ukuthi ngicela uthandazele yonke into eyenzakalayo embe niyibonayo nani eyenzakalayo kulamalanga. Nithandazele ukuthi abantwana behlonipha abazali, nithandazele ukuthi ama divorce la eyenzakalayo, imizi uthola ama family asazwani, all these things ezenzakalayo imimoya emibi. So please guys bengicela ukuthi sithandazele yonke le mimoya ebibi ekhona ezama ukusihlasela singabantu abakhona ezweni ukuthi ingasifinyeleli nanini na. Well guys, namhlanje kunomuntu osibhalele la ku Jozi Bioscope uthi unengxaki kunento eyenzakalayo emndenini wakhe ocela nje ukuthi Jozi Bioscope imncede ngayo. Sathi ke ungawari wena, sizofika thina siJozi Bioscope sibone ukuthi senza kanjani. Njengamanje bengicela ukuthi ngiyojoin i-team yami na Mr Jones naye lo muntu osibhalele sibone ukuthi yini inkinga yakhe singamnceda kanjani siJozi Bioscope. Ngicela wena mbukeli ungayindawo uhlale la uhleli khona. I'll see you just now. Well guys, ngoba bengishilo ukuthi ngizojoina la Mr Jones nomuntu osibhalele namhlanje ukuthi sichazele kabanzi ukuthi ucela ukuthi iJozi Bioscope imsize ngani ngoba silana namhlanje. Siswami kunjani? Ngiyaphila unjani bhuti? Ngiyaphila nami siswami. Bengisacela nje ukuthi ngiyazi ukuthi mina nawe besike saxoxa before. Bengisacela nje ukuthi sichazele ukuthi sisi igama ubani kwayeke wayusibhalele namhlanje la eshowini. Okay, bhuti mina igama nguPhosha, ngibhalele la eshowini nginenkinga nosiswami omdala. Usiswami omdala une tavern kahle umuntu onezinto nje. So inkinga yami ukuthi usiswami omdala usebenzisa ubhuti wethu lomncane longilamayo. Ubhuti wami into ayaziyo nje ukuvuka nje ekseni nje aye kusiswami. Makafika lapha yana usiswami une tavern ufika udopa amabhodlela uyakoropa uyawasha and bear in mind usiswami unabantwana ne and abantwana bakhe amantombazana bahamba ngeimoto omunye umntwana wakhe umfana unama Uber udriver ama Uber but lo akithi yena mele aclean ayenze yonke into endlini. So mina like leyo nto nje ayingiphathi kahle. So ngikahle ngifuna ukuthi namhlanje sihambe ngiyolanda ubhuti wami azohlala nami. Ngizokhona ukuthi ngimtholele usizo because ubhuti wami sometimes ngibona ngathi umuntu ongathi nje yazini ngathi khona into nje emenze yona. And manje ngimtshela ukuthi you know what asimtholele usizo njengomntana sekhaya. Sizokhona ukuthi simtholele umsebenzi and ubhuti wami une matric right lo muntu lo. Umuntu obekafundile. Yebo ufundile une matric right but then akafuni ufuna nje ukuthi amthathe nje ambeke ku natural yakhe. So mina le nto ayingiphathi kahle. So ngajabulela if like ningangisiza sihambe simlande or if ever usiswami akavumi asihambe sobheka ukuthi khona something le ayenzile. Ngikutshela ngomuntu ona 30 akana ntombi. Imagine a whole 30-year-old akana ntombi. Uhlala la ujabulela ukuthi nje uyeza amenzela ukudla amuphe like nokugeza. I don't even think ukuthi uyamalawa ukuthi ageze. Akagezi nokugeza umuntu. Uzombona and uzobona la usiswami ahlala khona. Okay ngiyakuva mama. Wena uke wazama mhlamba ukuthi umsondeze ubhuti ukukhulume naye umbuzo ukuthi ayibo bhuti why uzoyenza kanjena, why uzoba isicathalala sikasisi, uyamkhokhela kona mayenza yonke leyo nto? Umkhokhela ini? Akampatali. The only thing avimba ngayo ukuthi umntana sekhaya ngithi imali iza la ekhaya. Ngimtshele ngithi no umuntu naye unama personal needs. Mele naye abe nemali yakhe akhona ukusithengela ama toilet nala ahlala khona.
but then uthi hayi musi udla kimi ngithi you don't do that umuntu unezidingo zakhe ezipersonal ethina singazazi but then nje hayi akazingeni. And into engangiphathi kakuhle siswami engenza ngibe suspicious ile party lena ukuthi wena uthi mawuthi nithola umuntu ozomsiza mhlawumbe ozomnceda akafuni usisi wakhe yamkwatisa leyo nto Like yo uyafuma uba lapha yana nje like understand nami ukuthi okay sharp angithi umntana kithi umntana kini simtholela isizwe siyasoyithu sobheka ukuthi like what's really the problem usisi wami nje akafuni and uyibhuli uyasibhulisha. Mama uthe kukude lana No, it's not far, it's just across the road. Oh singawalka It's a walking distance, yeah. Oh I know singawalka mama siya ngakhona Mr Jones Mr Chip Mr Blexina let's go my good say siswami hayi ukuthi mhlamba ngifuna ukukubuza ama questions ukuthi mhlambe kwawena una impendulo ngoba impendulo kahle sizoyifumana phambili kodwa bese ngibuza nje ukuthi uke wazama ukubiza ifamily abanye abantu mhlawumbe niphila nabo ukuthi ayibonaka ukwenzakala kanje because eyona into engangiphathi kakuhle wena siswami umntana ongumfana lo so ngikholela ukuthi ngobe ngumntana ongumfana uyena ozovusa ikhaya ngoba uthi nizalwane bathathu yani uyena umfana lapho bathathini bene so ngiyakholela ukuthi uyena even nabazali emathuneni ba expect ukuthi umntana wethu uzovusa ikhaya lethu esalishiya uyabo into ezikanjalo so into engangiphathi kakuhle ukuthi why ezovumela usisi wakho omdala ukuthi lo muntu okumele evuse ikhaya so uzamile ukuthi ubize ifamily mhlawumbe ubaxelele ngale ndaba. No, I did try and ukuthi like tina we are not a huge family. Tina sashonelwa abazali like sasebancane. Sakhuliswa usisi wami. As njengoba yena ayi firstborn. Uyabona. So I think unaleyo nto ukuthi like yayazi black tax njani siyamkoleta because uyosikulisile. So fortunately enough mina I managed my way out. But umntana kithi like it's an introvert. Na uzombona. So siswami mawuthi wena lo muntu unamathaveni unani uyasebenza kuqala asebenza kuphi usisi wami like umuntu oqale uyakhumbula kudala yabona bekunokuthi nje uvula isport yabona like so esinye savula esinye there's no way business ingazimela nje khona something le umele uyisebenzise so I think leyo nto nje ivele ya affecta nobhuti wami asingena uzobona nawe nje manje uthi wena sisi wami lo muzi lo muntu uhlale eyi1 akanandoda indoda phi amadoda awahlali amadoda hayi wena hayi imihlolo le ayisisoma ngoba kusisi wakho ungangena usicelelene ungena usicelelene ay guys le ndaba lena mina angi understand kakuhle ukuthi usisi bathi uhlale eyi1 kulomuzi ongaka and akunandoda akasebenzi nokusebenza yethi uphosha ngicela uzivulele ang understand kazi wenzani ayini manje yini nenzani afuna lama camera la Kupha ukukhuluma nani ngicela othile na asukufaka ukuthi talk ngicela ukukhuluma nawe hayi angifuni ukukhuluma ngicela ukukhuluma nawe just ukukhuluma nje mama why msesenza aphushe lo mnyango aphushe singeke sizwe ngalo sisi yini kanti ufunani ngicela ukukhuluma nawe angithi mele sihlale phansi ngimhlala ngikhulumile nawe anginandaba nawe anginandaba cela uphumele ngapha angifuni okay mama okay ngiyakuthandazela ke ngiyacela asifuni umuntu omdala sesihlonipha solve esifemeni inkinga yani umuntu omdala sengihlonipha umuzi wakho okay ngihlonipha umuzi wakho okay sicela ukusuka eminyango ke sime la siyaphuma kona Makube niyathanda ukuhleza usilwisa muthi. You're not fighting. njalo lethi inkinga la guys angazi umuntu omdala wabiza abantu abacamera nifunani la nifunani meditator so angifuni ukukhuluma nabo wabaletha la sizoba meditator because iyasihlula masithule kube nzima ukuthi sikhulume sithi umuntu omdala sawubona ma angifuni ukukhuluma nawe njani umuntu omdala ngiyaxolisa ngiyakubona unomsindo ungakava nokuthi sizendelela uphoshi siyaxolisa umuntu omdala oh igama lami uLavas umuntu omdala ngihamba nje neteam yami la sisuka kuJozi Bioscope suyihlelo nje umuntu omdala ukuthi mhlambe umuntu makanenkinga uye esibhalele la ehlelweni lethu ukuthi simncedise ngaleyo nto mhlambe uyibona ukuthi ayikho right so ngoba usise esibhalele la kodwa umuntu omdala ngoba lo daba lithanda ngathi libabucayi besingacuphanyana nje mhlambe la ngiyacela yazini mina ngifuna ukuhlalela phansi azikho ezinye akunayitulo la ekhaya singasebenzisa wona lamabhakede sisebenzisa wona lamabhakede hey ngoba ngi-understand hey umuntu omdala ngoba bengishilo ke ukuthi si-short nesuka kwiJozi Bioscope yabo sinceda abantu so sibhalelwe usisi lana usisi uthi kunezinto ongazi-understand kunina
yabo. So sathi ngcono sofika nathi mathuba sizobuza ukuthi uma mhlambe yini unobangela ukuthi kube nelezi zinto ezikanje ezenzakalayo. Siswami bengicela ukuthi uma engayiva ngami lento yabo kube wena omxelelayo ukuthi why usibhalele namhlanje why silasi iJozi Bioscope. Mina sisi ngibhalele iJozi Bioscope cause like ngifila ukuthi like lento le ikhulumwa yimi ngifila ukuthi awuphathi ubhuti kahle. Since well ubhuti ahlezi azalana akuklinela ayenzani where else awumuphi something angali umntana kini nani so angali but then the way umenza ngakhona ngifila ngathi umfake under your shield ukuthi nje naye angakhona ukuphuma az explore into zakhe. So ngithanda ukwazi ukuthi yini le engaka omthathele yona ukuthi azosebenzela wena. Abakho abantwana bayenzani la endlini. Wayena every time kulama tavern wakho wonke mela hlezi akoropa, hlezi clean, washa imoto ayenzani. But then at the end of the day awumuphi anything. And futhi mangithula ngimbheka for iage yakhe. No ngisakhuluma ngicela ungiphi chance. Angilwi. Bheka lapho shiya. Bheka la. Umntana kini lo ngihlezi naye la. Ufidwa yimi engimthekela ukudla uyenza yonke into ngimenzela yonke into sokumele ukuthi asebenze kanti iplate yela mahala la angithi usebenza la ngicela ungilethele kwamina si right mina nosabelo la wena mawubhekile umbona right mina ngoba usabelo into okuqala anyeke noma ngabona intombazana lapha estraten akayisheli why wena uzibuze yonto awuzibuze yonto awubi worry nje ngempilo yakhe impilo yakhe kanjani wali vuyikethelo umuntu omdala mina into engiyenzayo ugada usabelo umuntu omdala okay ngicela into eyi-one asengizimise emuntwini sobona angukudeleli angikhuluma nawe ngimdala kuwe Phoshi I'm not disputing that but then into oyenzayo ngiyithandi umuntu omdala mama umuntu omdala yayibona lento le usabelo bheka uyisiqashalala sala ukuthi asebenze uyazi mama ithi ngoba ngiyabona umuntu omdala ithi nami ithi ngimthathe ngehlala umuntu omdala mina uyomenzelani mina nginemali ngiyama-afford yabona nje kuhlangahlangene lana ukukhuluma kakuhle ngizama uku-understand mama umenza umkhovu wakho no umuntu omdala okay bantu abadala sharp mama no ngiyambona ofana naye angisukusabelo mina ngicela umyeke umbheke kahle dala ngikubekezelela manje sengikhathele okay mama ukhipeka mhlibekiswa yini uzogena la umuntu omdala awuyisho leyo nto uyabona uyangikhesa angeke mina ngicela umyeke inhlonipho uyayi-ena awuyidimandi wena uyayidimanda umuntu omdala guys ngizama ukusebenza lana and angisaphiwa nale thuba lokuthi mabe ngiyikhulumele mama ngicela ukuthi okay ngicela mama omdala okay mama uyadelela ne akadeleli mina mhlambe ngicabanga ukuthi mhlambe mama ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu ngoba sikhuluma ngomfowabo la igazi lakhe umuntu omdala bengicela okay ngicela ukubuza umuntu omdala okay ngicela ukubuza wena umuntu omdala okay uthi wena umuntu omdala bengicela ukubuza uthi ngesingawe umuntu omdala usabelo umuntu omdala ngithi mdala vele usabelo mdala umuntu omdala ngesingawe wena ikwarishi lento lena ukuthi ubhuti wakho akanamsebenzi odecent naye ezoba nekhaya elakhe akafuni umsebenzi usabelo usho kanjalo phuma uyofuna umsebenzi lapha yena uyahamba ayohlala emakhoneni abuye entaba usho kanjalo yenze njani umenzile ukuthi aphume ahlale emakhoneni abe ignorant and usisi uyazohlala nje usabelo mangafuni usazohlale intando yakho angithi angithi impilo yakhe umuntu omdala okay mina ngifuna ukubuza wena umuntu omdala ukuthi okay ngoba akasafuna umsebenzi and usisi uke wasichazela la ukuthi umuntu akahlambi nje umuntu oyileyo nto uzomenzelani usabelo mara okay wena wathi ungakwazi ukufiteza kwingane uzofita usabelo hayibo umuntu omdala umntana okay sekhaya mina nginombuzo la umuntu omdala yini manje sekwenza wena ukuthi uwashise usabelo into zakho underwear ama-paint wakhe usabelo uyasebenza isicashalala sala isicashalala yebo isicashalala sala angithi nyamfita udlala manje amapenti sokumele kumele hlambele wena amapenti ingane zakho zihamba ngemoto la usebenza ngenza imali mina lababa waye ungamvulela ibhizinisi naye mhlawumbe amuphi imoto eyi-one ayenza i-uber uzodlala ngemali yami uyadlala uzodlala ngemali yami kanjani uzohamba yedlala abangani umuntu omdala wena usebenza kuphi hayi ayifuni wena leyo bhuti ukuthi ngisebenza kuphi wait mina sengifuna ukubona lo sabelo uphi usabelo ukuphi usabelo ulokhu uyaxoxa kumele ukuthi axoxele ngina ama customer ngithi ngiyabona ukuthi kubhizi i-weekend so kumele wenzeni kumele
amabhodlela kube sikuni la kuklinwe. Uyambhatala for lokho. Ngimbhatala ini? Uthi ukuphi Mr Jones, can you please call that Sabelo? I don't know if you're gonna see him. Yeah, please call him. Uthi but they are saying she is behind there, ne? Yeah, please just check. Ngimkhokhele. Umntala wrong. Mama wrong. Ngumfowenu lo esikhuluma ngayo. Mawucabanga ukuthi abazali la baleli khona ba happy ngalento yenza. Hayi bazoba happy, bazoba strong. Umuntu omdala ngoba awusebenzi. Ngabuthwele ngabo abazali bethu. Ngiyayifanela awungasho lento efuna ukuyisho. Umuntu omdala Ukhuluma lokho ufuna ukusho sisi. Sala ngizomthatha lo mntana kithi lo. Ngiyomfunela isizo. Usisi wami yambona unjani? Usona sendlini. Nala time sisakhula bekas abuse so. Abantwana bakhe bebangayenzi next bekuyithi esivuke ekseni. umuntu omdala wrong kodwa. Umfowenu lo esithetha ngaye and ngendlela oyenza ngayo ayikho fair. Bakumdala kithi ungenaphi wena? Hayibo kanti sikhuluma ngendoda endala kanje. Bofuna bemncane udala phela lo muntu. Angikwazi ukuthi ngamcabangela. Sabelo sabona. Sanibona niyaphila. Hayi. Hawu. Sabelo kunjani futhi? Hayi usisi wakho. Ungabuzi Bheka ntwana yami mina ne angithazi ukuthi ngusisi wakho ngiyakuthanda. So like lento lenzakalayo la angiyithandi. So ngifuna ukuzwa kuwe ukuthi wena uthini, are you happy with your living situation yala? Alright, no, it's not you that's talking. Alright, akunkinga la. Ubani right? Usisambu right. Right ku. Ngokuthi akwashisa amaphensi Sabelo. Awangisiboni mina isimoko sokwasha ingubo. Awubona isimoko sokwasha amapeni? Ngiyaklina lana nje. Sabelo yini awufuni umsebenzi futhi? Usisambu wathi ngawuthola umsebenzi. Umsebenzi awufunakala. Ngiyasebenza nje la ekhaya. Ungawuthola umsebenzi. Uright umsebenzi engisebenza la ekhaya. Ubhatali musi. Uyakubhatala. Ngiyadla nje. Yebo kahle nje. Awufuni future weSabelo. Hayi Sabelo angeke. Akalala ngadlila uSabelo. No mama Wenzeni manje? Nangu umntana kimi. Useke ngizala ngamakhamera. Sisiposha. Ngizala ngamakhamera. Woza ngizokuthola lo muntu usebenziwe lo. Ayikabi mina ngesingami into engiyibonayo njengala. Uright nje bheka. Wena ufila ukuthi uright eshodayo. if ever kunakekele ungagqoka iskipa esidabuka kanje Sabelo like really. Sebenza ngaso. Buka ntwana buka yini? Kunento mama. Wena okay mama. Why ungafuni simtholele uncedo? Because akekho right lo muntu Ngiright. ukhule kanje lo muntu. Beka ngekhoso lo muntu lo right lo. Une matrix. Guys ngathi irobot nje limuvayo lo muntu. Controller. Sisiposha. Ubonakele. Uzweni. Kahle nje. Akusona isimoko leso. Ipendi lo muntu esifazane Sabelo. Umsebenzi nje. Umsebenzi uyakholelwa lo msebenzi. Awungiyadla nje la ekhaya. Yebo. Manje umbhadela ngokudla. Lo muntu kumele benekhaya lakhe. Impahla usabela uyadla uyageza. Lezo estabile. Uyasebenza ngazo. Awungithengela zona edu. Awuyekela le Mama okay. Ngiyeke I want rest. Wena sisi ngicela uyeke lento wena oyenzayo. Cause wrong. Uyabona lo muntu lona mdala sokumele kwamele ngabe uyafumana umsebenzi oproper and uphethe imatric yasho sisi ufundile une certificate esemetric engaqashwa nabakukuphi. And uhlakaniphile uyasho usisi wakhe angithi uyamazi beka ngekho nje lo muntu. Angimazi nami ngiyaqala ukumbona mara ngendlela engimbona ngayo uyambona ukuthi kunento wrong lo muntu. On and off le. Ngicabanga ukuthi wena njengoba ufikile futhi uzokwazi ukuthi utshintshe impilo yakhe kaSabelo. Yebo. Uzotshintsha kanjani? Ngoba sifuna ehlale nosisi. Thina sifuna ukumnceda. Okay. Thina sifuna ukumuse emuntwini siyobona ukuthi akunankinga. Efana nombhekile nje ubona kunenkinga la mina ngimangimbhekile ngibona inkinga e100 uyinkinga nje from top to bottom. Hayi mina So thina sicela ukumthatha. Ufuna ukuyenza kodwa kusalayo uSabelo uzobuya la. Uzobuya. Yazi leyo nto ayifaka kuyena yacaba isizoyikhupha thina. Angeke. Sizoke. Uyavuma kanti kunento oyifakile. Uthu sisithembi. Umnikazi uthanda. Thina uyeke kuba lento lewiyo. No usebenzi bamsebenzile ilento yi. Uthando mina uSabelo. Mama Lokushanyela. Nokunethi imvula. Never. Uyanceda la ekhaya. Guys Mr Jones ngicela please can you take this guy sihamba naye. Please put him inside the car. Sabelo siyahamba. No somtholela uncedo. Sokutholela uncedo. Sorry. Sokutholela uncedo. Sistembi ungasinyatheli. Sistembi let's now.
Hey, hawu. Mamela la sis. Hey. Akusisicathalala sakho lo muntu yeso. Umntanakithi lo muntu, Akusisicathalala sakho lo awukwazi muntu. ukuzithatha ezandleni zami. Somthatha ke Ngiphila manje. naye. Umuntu uyirobot, uyambona lo muntu uyi-moving robot. Uzobuya zamani lento nizame kodwa usabela uzobuya la. Kanti umsebenzisela umuthi? Ngithi uzobuya la. Uyithatha wena leyo nto uzobuya. Ukuthi ngimsebenzisela umuthi ola ngimsebenzisela umuthi awuzukungitshela lokho wena. Ungenaphi wena? Mama. Le is a problem ye family le. Ungenaphi? Irongo lento oyenzayo. Ungenaphi? Yazi lento oyifake lapha soyiphindisa thina ibuyele la ishaya umntana wakho oyi-1 ebesicathalala. Akungizame ke bhuti. Sisi wami. Awukungizami ngithi usabela uzobuya la. Usithatha kancane wena. Guys, ngicela usale ukuphume kuthi. Guys niyabona nani into siyafika lana and lo mama inkinga inhliziyo yami uyivisa ubhlungu the way oyenza ngakhona. Nathi asikufuni next. How? Lo muntu ungasebenzisela umntana omfowenu like umfowenu umuntu igazi lakho ozalwa nalo ulisebenzisela umuthi ngalendlela lena ayikho right lento guys. It's not fair. So thina into esoyenza njenge-Jozi Bioscope ngoba usisi wakhe uyasivumela usisi wakhe ukuthi njengamanje engamthatha yena ucela ukuthi simncede ebe right. So into esoyenza thina njengamanje somuse emntwini usabelo. Sibone ukuthi yini le eyayenzakala empilweni yakhe. Mayingabe siya find out ukuthi lento yenziwa ngusisi lona bathi ububi abubuyiselwa ngobubi kodwa ke uzoyivuna lento itshalile usisi. So guys mangabe unenkinga nawe lapho mbukela ungalibali ukuthi usibhalele lapho jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope everywhere.